جنابنده نوچهان یا رادیو دنگ زلال سلاو و روز گهدارن هجا برفره نوچهان یا دمجمیر 12 دست پیدکه بگیرینگ ترین سرنوچه. هفسروکا پیاده آسی عبدالله راگهان کو بریار شاندنا پیشمرگاش و کوبان بریارک ارینیه. دبر خدانا کوبانه ده 25 چکدارن داعشی هاتن کشتن. چونا پیشمرگاش بو کوبانه هاتا پاش خستن. دیسا روش باش گهدارن هجا. هفت سروکا پارتیا یکیتیا دموقراتیک پیاده آسیا عبدالله ده هف پیوینه که ده لگل اجانسا فرات نیوز بحثا روشا داوی یا کوبانه چیونا هیزم پیشمرگاش بو کوبانه هر وها هفکاریا دنابرا یا پکی و ارتش آزاد آسوریا ده کر. آسیا عبدالله لسر هفکاریا دنابرا یا پکی و ارتش آزاد و شاندنا هیزم پشتوانی جعالی ارتش آزاد و گوت دنابرا ارتش آزاد و یا پکی ده هفکاری و دیالوگ هنه جخو هیزن ارتش آزاد ده بناوی ولکانا الفراد ده لکیلکا شروان کرد شردکن. عبدالله هر وها گود ده مجارا شاندنا هیزن پشتوانیه ده هری داوی او یپگی بریاری بده. لسر چونا پیشمرگاش بو کوبانه هفسروکا پیدی آنی زمان کو او بریارا پارلمانتوی کردستانی یا شاندنا پیشمرگاش بو کوبانه ارینی دی بینن او وها گود. حتی نها پیشمرگن نهاتی کوبانه جبو جی آنینا وی بریاره نهاد نافبرا هزن یپگی و پیشمرگه یانده دیالوگ و هفدیتن هنه جعالی خواه پراتیکی و خباد دوام دکن او بریار او تبلیبونا هزن کردستانی لبرخدانا کوبانی ارینی دی بینن مینا شنگالی دیوش بو کوبانی جی هزن کردستانی با آهنگی لبرخوا بدن. آسیا عبدالله لسر روشا کوبانی و لسر شرجی آگاهی دا و گوت شر زیدتر لروجهالاتی باجر هیا لگوری آگاهی انکوکتی دست وان داعش هیز نو کوم دکه و دخوازه دست به ایریشان بکه لو ما دوی رایا گشتی یا جیهانی هشیار به. آسیا عبدالله دا خواست کر که وکرنا کریدور که مرووی ده بند چافدریا نتوین یک بوی دا ورک کرن و دوی ترکیه لهم برویه که تو آستنگیان چینکه. لگوری آگاهین آجانسا هواری لهر سی انی کوبانی جشویدن و حطان هوا شر و پفچون دجوار دنابره کنه این پاراستنا گل و چته این داعش ده رو ددن. لباشور کوبانی ده انجام پفچونان ده دنابره شرفان نیپگی و چته این داعش ده 14 چته هاتن کشتن. ده پیشوچون روجهالاتی حریم کوبانی جی 9 چته هاتن کشتن هر وها رخت و رختکی بمبئی و دمانچه یک جی هاتن دست سر کرن. لانیا باجار آروشالات حریم کوبانه چته بین افبر هاونان داویجن و ولاتین سویل جخورا دکن ارمانج دنابرا گوندین تندر و سوسانه یه روش آوه حریم کوبانه ده دو تورنبیلین چته این داعش جعالین شروانین یپکی و هاتن روخاندن و ده انجام ده گلک چته هاتن کشتن و گلک جی بریندار بون لی هجمارا چتهیان نهاتیه ناس کرن لروجالاتی باشور حریمی جی ده انجام پفچونین که درکتنه تورنبیل کدوشکا لسر هاتن روخاندن هر وها دنابرا گوند منازی و گلمتی یه دنابرا باشور و روش آوای حریمی ده موتوسیکلیتک چتهیان هاتا روخاندن و دو چتهین داعشی هاتن کشتن. گوتارن هیجا جوینن لدهوکی کل باشور کردستانی بری و چون بداوی بون لهین اجی وقت بیجی گلک ردود افعال لسر شیبونه. هفکار ما گلناز حسین نرینا هنک جنین سیاسی لباجار دربیسیه لسر وی مجاری ورگرد و وها آنین زمان.
ام بهيفين انه اف هردو انجماني مي انه اف جفينا ميل ده هوك تشوبي هردو انجمان بيفن اشتغل يوان يكب بيفن دستك انه اف تشتيل جفينا جهاتي قوتن ام تخوازنا سر ارض الواقع بي طبقا انه بس اشتغالي به براستي اف غافا قلكي جرين بول جما واف كان صالمه ام الهيفيا في غافي بونجي يعني براستي ما تخست ساعات بساعات وقاف بقاف مزوتر اف غافا افيت بايا اي بس ل دي ساجي ام دبل مرج نفيا ريفا غار تشتر مرت شاشيه دبر دوام بك غافا قلكي بيروز از قالي كرتف بيروز دكم واز بهيفيات تشني مستر يعني سبيق هفالي ما بين هردو مجلس الفرونين والسر عردي تشتغل دهوكي تشيب والسر عردي بطبقانتين اوي شاغي ازبيم وي شاغي مزجنيا اخري وجمق شاربه ويسر كابتن جمق شاربه وازبهيفي متشت او استنجيد نامد او ناكوكيد نامد ازبهيفي مجي خلاص مون امي وقت بعربي بين صفحات نهمي تفد فكن إيرورو أملتي كرد أم قش أم بندستن وأم قش سرخوابوني تخوازن وأتخوازم هردو أنجمان بقين هف قش مسؤول وقش فعم دكن وقش بير دبن وفسادي تشي دبه فسادي نجم ملتي كرد ناف ملتي كرد تاني دهي فساديش دولتا قشا دهي وفسادي ناف مبرد ملتي كرد تشي دبج عوليامد وحتى أنا جبري بينجي وحف سالاد وحتى أنا أم بندستن وأم بندروك إيرون أسقلك كيف خشم جو أف بنودي جو ساروك مسعود داخستية جو كرت ببيك بينن وبس الظلم وزور جو كرداج دستي دجمنا خوارية وأم بهيفين حردو أنجمان ببن دستك جو كاربن ما في خب جيبي بریار بو که هزین پیشمرگه ایرو هرن کوبانی لیلگوری فرمانده هزین پشتوانیه یکم کجرودا ویرا گوتنه هزین پیشمرگه او سبی بر بکوبانی ده هرن لیلگوری آگاهیان او پیشمرگهین که بشن کوبانی چک و پیدوین لشکری ین کنو ورگرتنه جبو چوین آمدنه لیجبر هنک پرسگریکین تکنیکی که گریدای ریداینینه چوین پیشمرگه جبو کوبانی ما روژا سبی یک جی فرمانده پیشمرگه کوی بچای کوبانی گوت که محمویان چک پیدوی و کنجی نو ورگرتنه که همو نو و امریکینه وی فرمانده بحثوان چکانجی کر که بخواره ببن کوبانی و گوت امی هنک چکین گران بخواره ببن کوبانی مینا کاتیوشا رشاشن امریکی توپین 120 155 57 81 و هر وها 82 و گلک چکندن لگوری وی فرمانده او پیشمرگین او کوبهرن کوبانی همو مرخاص و خودی ازمونن و آمدهین وان دا آستا هری بلنده لگوری آگاهین کوج بازار طبقه یگریدای بازار رقای سوریه کتنه دستی بدیای باشوری کردستان داعش دخوازه تکتیک شر لکوبانی بگوهریه هر وها بر پرسکینو بشینه دورا شنگالی لگوری آگاهین ابو عمر چیچانی که یک جه فرمانده نافدار این داعشیه جهیز داعشیه بناوی لیواء داود کریه در باسی پارزگاه ادلبیه سوریه ببن و لور انیه که شر وکن جبوکو باندورا ایریشین اسمانیین امریکا و هیزن هف پیمانیه کم ببن هر وها لگوری آگاهی روداوی فرمانده داعش لباجار رقای لهف کم بونه و بریار دانه چکین خوین گران لکوبانی کم بکن جبوکو زیده نبن آرمانجا ایریشین بالافرین شر لیلشوناوی اوی لکولانان تقینن ایریشین خوکوژی زیده تر بکن هر وها بریار دانه زیده تر با موتوسیکلیتان و اوتومبیلن ججوری جیب بکار بینن هات زانین پشتی کو داعش لانی عربی او زماره در بین گران و لهمبری هزین پیشمرگه راستی شکستنه کمزن هات بریار دایه برپرسکینو بشینه دورا شنگالی ناوی وی برپرسی ایدا عشیجی ابو حمزه بورمیه ناوندا راگهاندن و چاپمنیا هپکی دیار کر کو یکینه گیرلای 23 جوتمه لنافچیا
قازمان و قرسه دچو وظیفه که جعالی تیمین تایبت و کتیه کمینه. هات را گهاندن گو گریلاین هپگه ین راستی تیمین تایبت هاتنه. کتنه شر و ده انجام وی شریده سه گریلاین جیان خواه جدست دانه. ناونده چپمنی و را گهاندنه یا هپگه یا داخویانی کنویسکی و شاند و تیده دیار کرکو یکینه این گریلا کتنه کمینه پولیسین تیمین تایبت. هپگه گوت یکا مایی یا به تیمین تایبت را روبرو هاتیه کتیه شر و ده انجام ده حوالین ما شهید کتنه. ناونده چاپمنی و را گهاندنه ناسنامه گریلاین خواه و جیان خواه دست دانه اشکره کر. هات زانین که بناوین حامد جهانگیری یه بناوی سرناوی شاهو ده سال 1909 ده دیان ده امید نکوش و یه سیم جی حبیب کوچه که بناوی توفان تندروگ تیناس کرن. لنفچه گوره یا گریدای چولمرگی لشکرین ترکیه ده سوکا باجه ده راستی ایریشان هاتن و ده انجام ایریشان ده سه لشکر هاتن کشتن. دو لدردور ساعت ششان لکولانا جنگیز توپل کسان آنجیهن کسی ناسنامه یوان ندیاره بچکان ایریشی لسه لشکرین ترکیه لدار خستن. ده انجام و ایریشی ده سه لشکرین ترکیه بریندار بون و جبو درمان کرین راکرن نخوشخانه گوره هر سه لشکر جی لنخوشخانه جیان خوش دست دان. تی گوتن هر سه لشکر جبو ازنا هفتانه در کتبن سوکه لجه بویر تدبیر اولکاری هات ستندن و جبو گرتنا ایریشکرین لیکولین هاتن دست بکرن. لگوری نوچه که گل سر مال پرا رودای هاتیه براف کرند بیجه سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان دماج استونیای ودگریا دناوا بالافره ده برسوا پرسن روزنامه‌وانان ده اردوغان لسر روشا پیواژویا چارەسەری آخوی و دیار کر کوپکه که به وان چالاکی خویین داویه نشان ده گو آشتی نخوازه و دخوازه پیواژوی آستنگ بکه و وها آخوی دووکا سیاسیه پککی هدپیه او جی آشتیه و چارەسەری نخوازه. سروکمار ترکیه اردوغان آنی زمان کوله اوجلان جویه که دلگرام بویه و هشیاری ده پککی هدپی و جوان را گوتیه پیواژویا چارەسەری خراب نکن و آستنگی در نخن. لگوری روداوی لسر روشا کوبانه و شاندنا هزم پیشمرگا جبو کوبانه و هلوستا پیاده جی اردوغان پر ببرفراهی آخوی و پیاده بچیکرنا لیستوکان لکوبانه توبات باران کر. اردوغان وها آنی زمان بریار بود 2000 پیشمرگه در باسی کوبانه ببن ده دسپیک ده 500 پیشمرگه در باس ببن پشت راجی اوی ده بجیا که کوبانه لی پیاده گوتو بو بلا تنی 155 پیشمرگه در باسی کوبانه بن پاش اوی قبول نکن گوتنه امتنی چکین گران دخوازن. حکومت آباکور عراق جی گوت امی چکین گران به پیشمرگران بشینن و دیسا وان چکان وگرینن. سروکمار ترکیه لسر شاندنا هیزن ارتش آزاد آسوریه جبو کوبانی جی گوت ارتش آزاد اشکره کریه او 1300 چکدارین خواه بشینه کوبانی لی پیاده گوتی امی جوان انیه که نو وکن. اف جی نشان ده که پیاده لیستوکان دکه لگوری من ارتش آزاد و لیستوکا پیاده پوش بکه. لگوری اردوغان ناو کوبانه در راستیه ده نه کوبانه عین العربه اف جی نشان ده که کوبانه ندورک کردانه. گهدار انهجا دوان دمین داوی ده دیارده هلگرتنا سلاحان لگل نلتلی دربیسی للگلک باجار روجاوای کردستانی پر بویه گلک خورتین ما چی مزن چیجی اینو هاتی سلاح دگرن و هر کو شر یانجی پفچونک چید بنیان دخورد چند لکمو پهینان لحف دخن دست خداویجن سلاح و ده انجام ده بویرین گلک خراب و نباش درد کفن. جبو من یورگلیان لسروی مجاری ناز بکن هفکاری ما محمد خلو راپورتک جمره آماده کر. چندی کوراجیما سوری یاب سیاستا خونی قرج لسر خلکین سوری و بتایبت لسر کردا پکتانی لی دستور راجیما سوری ده راشتنا چکان یانجی سلاح قده خبو
پشتی کوڕەجیما سووری و خاڤەکشان ji herêmên Kurdî deyardeya çekrahiştinê pir bû, ew e rahiştina Seleh ji aliyê xortan ve û hîna pir bi zêdebûnê dibe. Ev deyardeya ne erêniye ji aliyên gelek xelkên bajar û her wiha gazînî heye. Zahîra cegad namire tiştekî şaşî yani ew raştinayê xwe tiştekî şaşî îja şaşiya herî mezin got yek kêm hîjdara jî yani lê nerana emrê wan biçûkin 15 û 16 û 17 raj Seleh akîd wê serêşayî çêbibe wê xerabî ji bajarê be. Hêviyem ew got ev tişta name bê raştin û li ser bê sekinandin ji bo vî tiştî yani dat karek bibe bi dîraset be ne hûl û hemeciyet be. شاشتيك برمزن تدي اولا لانه في جهلي ويتعلمين سر شاشتيك برمزن انه ويتعلمين تشي عنفي وخرابون اف يعني خرابون يعني خرابون دخلنا في فانجي عليه انا يعني دبي افجه انا يعني بعلم من تشتني باش يعني يجيبوه مستقبلي وان سلاح يعني خرابون تشيدك قال لك تشتي خراب لدو هني يعني تشيدبن Li gorî hinek malbatan dibêje bandora vê diyardeyê ne bes tenê li ser xorta heye, lê li ser zaroka jî bandor lîstiye. ev wextê me ana ka zarok ji dêvla ji xwe bilîzin bi elaba bi lîskê zaroka ji xwe hem ji xwe hedîqakê bilîzin ji xwe tiştekî bilîzin bûne bi sîlaha dilîzin ev divê sîlaha û ev divê sîlaha dikevin şareat û xwe veçêrin ev xwe dikin Daeş ev xwe dikin nîzam ev xwe dikin veya xwe dikin veya ma zarok ji bo çi were zarok gerek heyata xwe bimarisînin û ji xwe bilîzin û diwan tiştanat nefikirin û ehlê wan jî yani nabe ev tişt xelet e ranehêlvî tiştî vê lebê nelîzin ev leb ne leba weye dê û bav heq serwanek lazim vî tiştî zariyê xwe neelîmin zer vî tiştaya û taniyen jî yani derin medresa jî gerek medrese ji wan bi ev tişt xelet e nek medrese jî ji wan ev ders merzanî rêwan didin û ev dersê ser sîlaha rêwan din zarok lazim gor emrê xwe bimeşin aneka zarokê me tiştî difikirin yani hîn em divî tiştî nefikirîne ew tê difikirin bi rastî Seleh bi xwe rahiştina Seleh bi rengekî tevayî ez dijî wê me zahîrak ne baş e û bi taybet bi şeklekî xas ku di nav kesê ku biçûk bin bi temenê xwe bi emrê xwe ji lewra divê ji mala ji bav û diya tê xwestin ku nehêlin zariyê wan rahêjin Seleh û derkevin wiha jî tê xwestin ji hemû siyasetmedaran jî ku nedewata çê bikin li ser vê yekê biaxivin wiha jî tê xwestin ji esayîşê ku bibînin kesê ku silah pê rebe temenî wî di bîniya 20 salakê rebe evî kesaya bigirin û berpirsiyar bibe çima raştî silahê. Hêviya me ew e ku Seleha me pênûsa me be di pêşa rojê de. Hemed Xelo ji bo Radyo Dengê Zelal. Li seranserê cîhanê bi milyonan jin û mêr cixarê dikişînin û ev cixare bandoreke gelek xerab li tenduristiya wan û li kesê li derdora wan dike. Her wiha kesên ku cixarê nakişînin ji gelekî ji van kesan acizin û ji bihna wê jî acizin. Lê tiştî herî xerab ew e ku nifşê nuhatî êdî cixarê bikişînin. Hûn û hevkarê me Abdulazîz Temê û raportek li ser rewşa kişandina cixarê. Vexwarna cixarê ew e sedemê sereke ji bo nexweşiya penceşêr. Ev hevok herdem em di nav têbîniyên tenduristî, pirtûk û bi taybet li ser pakêtê cixaran em dibînin. Lê cardî vegera gelek kesan tune ye li ser vexwarna cixarê. û ji aliyê xwe ve Diktor Mihemed Salih İbrahim ji Radyo Dengê Zelal re bandora vexwarna cixarê anî ziman. تأثيراتي بيجي موضعي إيك شرق جغاريك فتخي درباز دبي طبعا سر ليف ودفي وبلعومة وحبال صوتية وحنجراية ودور درباز دبي بلعوم ودرباز دبي معدي إجا تشتيق درباز دبي فانجي قسمي هوي أوانا تأثير مباشر أكتر شيء تأثيرات قطرانة وإيك درباز دبي خيني أول شيء مركباتي تأثير دك نيكوتينه تأثيراتي موضعي تأثيري طبعا حتى شكلي دبي مدخن ووجهيوي ورنجيوي تيغوارتن درباز دبي سر زمان حليماتي زمان او وقت طبقا كيجبو تدي مربي خوارنا وان او تشيك دك طعماي ناز دك او يا دره درباز دبي سر حبال صوتية سس دك تدمين تمي ايك جاري بدخو دنجي وروا وك مرد بخي كتيه يا قالن دبه
مدخن ايجابي ام جرد بين او كسيك جغاري فتخه ومدخن سلبي نيجاتيف قرودني بكسيك جغاري فتخن وبوار اوجي جغاري دخاني دومانا جغاري استنشاقدك. و د درباري في مجاريده منرينا خلقي باجاري دربيسيه ستاند. بالنسبة للدخان عادة سيئة جدا ومادة مضرة. أما طيب يا أخي والله طيب اللي يدخن يستمر يدخن واللي ما يدخن لا يدخن وكل من ذنبه على جنبه. وقالك كسين دنجي دبيجن قالك كومبين انجي حملين جبو قد اخكرنا فخورنا چغاري انجي كيم كرنا وي چه بوه. جبو راديو دنگي زلال عبدالعزيز تمي دربيسيه. هر روزا شمیه به هزاران جن و زاروک و میر این باجار دربیسیه بری خوددن بازارا شمیه یانجی سوق السبت. اف سوکا بوی ایدی وقت امکارم بیجن تشتکی ادمان دجیانا وی ملتی ده. گلو خلق چما دارن سوقا سبته او نرازین سوک دربیسیه و شفروشکارن وی یانجی صدمین دهنه. هون و هفکار ما حسین دیرکی و راپورتک لسر سوقا سبته. بازارا شمیه یانجی وکوتی ناسکرن بسوکا سبته او بازارک خویای جم همو خلکین دربیسیه و گنده وی ده هر روژا شمیه ده جسبه ده جدر وی باجیر و بطایبت لسر ریا حسکه که لکاناون ده الکتریکه گلک فروشکار لوی ده آمده دبن و بضاعی خوی جور جور لسر ماسا پیشکش دکن کو بفروشن و کسین اف کاراجی دکن دبین نتنه اف بازار لدربیسی ده هیا لیل توای بازار کردی لجزیره هنه ده هر روژه کیوی تایبت هیا الفرام بقندات قرن ام سبتال في دربسينا وام لحدا قامشون وام دشنبال تربس بينا وسيشنبا مشلغانا وام بيشنبا دي سلت قامشون لان هاجي لام تفروشن بالتي شغالي قطعتي نوجي تفهمكر ادوات منزلينا خضراتي قلقي ارزان يعني قلقي فرقه هو في ويا سوق بلدها يم باجان فرد فروشنا حتى بنجار سوق بصدو بنجور هاجمرجي باشا وخارجرجي باشا الفر بروشي عالمي صلاحين ميغو بروشي وخرابه بنتينين قطعي واني مالي مزبوط بجوار زبطينين فراغ مسناد فروش چاكوچا بنسا وعالم ترشيتي ينفر عالم سوق فقيره ينفر سوق مازن تشتابهات عالمي بازار تيتنني السوق ما بازار تي مثلا بيصاد ورقي ام سوق بازار يعني عالم عالمي بازار نقل نابل فروشکارکی دنجی دبیجه کو روشا سوریه و بطایبت روش آوات درباز دبه باندورکی لسروی بازاری دلیزه والله عف صالي امكاننا ده الشغل هن بهن بزحمتيه دتشي بضاعتنا ميني وداعش دريد ريد جري وضع جنا خوش به بازارا شمیه خلکن کوتین پدوی جیانا خواجه بکرن نجدر بیسیتنینه سدمه هاتناوان لوی بازارا جوره جورن لی سدما هری سرکه کو اف بازار نرخ فروتناوی کیمه لگوری بازارندن لیش برفیه که کسیم بیتر تینه او کسیم فقیرن عبكي ام ليش فيدا السوق فيدا ارزانتر يعني السوق ها السوق هذا بس هر سبت امتي مشترك عنيتي بيع البرج عبي ما قش العردين وخيان اجبو في هاي والله ايروز هات مزقل كنايم ازنا خوش ما ديروات مش خربع جاني مكدوس كرين قصدي البرو دنيا مش خرادي خد كرم ورو دنيا محيا سياره درس در مالي برس لفيدا اوه كوغلو كورا وشاباجار وبتايبت بازارا شميه ويولو بمينه بيكو تآواهي چه بفا و هر دم فقيري ويبر بفا يانجي كيم بفا جناف بازارا شميه جباجار دربيسيه جبو راديو دنگي زلال حسين ديركي بله گهدارین هجا لور ام گشن داویا بلتن خویا دمجمیر 12 افنو چاهتن پیشکش کرن بدنگ من اکرم تعالوج رادیو دنگ زلال جبیر نکن روپلا ما فیسبوک بناوی رادیو دنگ زلال نرین و تیبین و رخنین و بکیف خوشی پیشواز دکه بمینن سایه خوده ده دنباش